Svi mi znamo koliko su keramičari retki ovih dana, gotovo ko beli medvedi. Samim tim su cene njihovih usluga otišle u nebo. Stoga, zašto ne biste sami sebi uradili makar neke jednostavne stvari? Poštovanje, dragi moji. Sada imamo situaciju, zahtev da se ugrade pločice između kuhinjskih elemenata. Pa hajde da pokušam da vam objasnim kako to uraditi. Pošto je ovaj zid okrečen, treba ga dobro ispikovati kako bismo došli do čvrste podloge, maltera. Zatim, na taj pikovani deo nanosimo podlogu, pri čemu ne štedimo na materijalu, dobro natopimo taj deo zida. I ostavimo da se potpuno osuši. Pošto se zid osušio, spreman je za sledeći korak, a to je ugradnja rabic mrežice ili ti PVC mrežice. Ugradnjom nje imamo višestruko stabilniju površinu. Mrežicu ugrađujemo tako što nanesemo tanak sloj lepka na zid, prilepimo mrežicu na njega i još jednim slojem lepka je potpuno prekrijemo. Sad, kada smo uradili lepak mrežicu, pustimo sve to da prenoći, da se potpuno stegne. Onda postavljamo nosače pločica. Za to sam koristio libele i ravnjače. U principu može bilo šta, samo da je pravo i da se postavi potpuno vodoravno. Uradivši sve ovo, konačno stvorih uslove za lepljenje pločica. Za to koristim zupčastu gletaricu od 10 mm, nanosim lepka za jedan red pločica. Pločica treba biti suva, pregletovana lepkom. To smo naučili iz prethodnog videa. Tako pripremljenu pločicu postavljamo na već naneti lepak. Jednu po jednu, distanca između njih je po želji investitora. U ovom slučaju koristim distancere, odnosno krstiće od 1 mm. Ovde imamo malo udubljenje u zidu, to prevazilazimo tako što dodamo malo više lepka.
Pošto smo osnovali prvi red, lepo upeglali i poravnali, nanosimo lepka i za ostala 2 reda. Hvala na pažnji, dame i gospodo. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!